Okay, ako, susubliti. At kami manan, dahil nga po kasabitan ng radio station din tayo, Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit, kita, ada ti petisyon, apo da kiti sponsors, nga gagayim tayo ko nada. May sa laang no, patawagan misudan, tapno sigurado nga umun-una, dajay umun-una nga makaidayal. Unsa, nagulo abo di text message na kami, very traffic, doon nga talaga, ti sumang mga text messages, ayan. And iti claim, kadi nang abak apo ket, i-inform na kayo no malam ni John Mark textan na dagiti nga numbers and then no confirm nga si Kelly Jai loadan na right away ta-load mo't apo ti ipadpadawat tayo tanuhan kayo kung umaid to yan nalaglagan kaya tada kanya yun no da Gcash yun baga ilatan apo nga Gcash yung ilatan mo may gatang nyo pa iti whatever you want nga nuhaanan ay kaya't no awan iti ibagayon ay load latan ko na apo ti ited me kada kayo. Okay, nga roda. Balong John Marka. Ano tiwas ko sabta? Sige, kapugtukan patawagan tayo na. Oman man, tumawag kay latan apo na laka, maaman no sinutumo na nga talaga. Okay? Huwag ko na. For another 300 peso load courtesy of our friend from Iowa, USA. Dapat mo tawag nga dako sin. Nagpartak. Dito rin ako. Dito yan ititatot lang kasunata. Katnuhan nyo amo. Ay kaya mo tawag ka di Okay, kadagati makaamula ang apo iti tumawag. Awampay kat. Umpay, niya ma-excited man na ito. One, i-disconnect na, okay? Mabalin yun ti tumawag no, nang rugin apo di sonata. Dati nga roden, titatatlag nga sonata. Nasa data? Na introduction. Excited mga tanay. Okay, entertain nga tago. Saan nadiga mo no, ito pagbigyan. Kaya nang rugin di sonata. Loudspeaker mo? Okay, good afternoon. Loudspeaker. Mali ka mo. Di mo magsilpaw. Pimanaw mga dagosan. Ayan. Sikat yung magkikatungtong ito. Ninid mo. Siyempre, di na mo niya ito. Nanda mo nga main. Awan, okay. Matiman, sige. Napay kasi ay. Miss call ka na mo ka. Sagot umot ka. Okay, baliwan tayo. Pagtawagan yun sa. Malin sa. Okay. Na, mamukday to yun. Basta nakastoy. Hello? 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 Yes? Okay, from Jones, Isabela de Ticket. Hello, good afternoon. Hello, sir. Anati Pugtom, di pa ulo na di sonata, ha? Laber, sir. Ana? Love hurts. Apo, nagsakit. Love hurts. Okay, saan nga love hurts ti pa ulo na? Anyway, good afternoon kada kayo dito nga dumdumngeg nga manarimaan. Ita Jones. Ada kayo mong kablawan? Sir. Hindi ko, sir. Sinolak glorification mo, sir. Aha. Aming sir, si Jaro Jones, sir. Jaro Jones ko nagkat. Okay, so sorry ata nga sikatin ang amo na ala dito pa ulo na. And patasin tayo lagi sa nga tumawag. So before that, happy 3rd birthday to Joseph sa plako of what? To pare Jojo sa plako, June Felix company na nagiinuman na ngayon sa Rizal, Purok, sa East. Okay, kada kayo ta. Okay, dito yan. Another caller. Amuda nga ta, DJ. Nagbasit pa lang introduction. Testingin ta. Hello, good afternoon. Hello. Apa nagkapsot ti boses siya po. Yes. Tigsaan nyo man na po, ti boses siya. Okay, anak ka diti pa ulo na ang sungba mo di jay name that yun tayo.
ano? Buwan ka nun sa buwan? I'm sorry, tahaan nga dito paulo na. Sorry for that. Anyway, you are? Nainidip na mo tayo. Inidip na. Okay nga Rod, ituloy tayo po nga ipatukar itiname the tune. Tawag Hindi pong pala ang ulitin tang ipatukar. Rain gently falls whenever we say goodnight, falling like rain. You're out of sight. Hello? Hello. Yes, Good afternoon. hello. Good afternoon. Sino daw ito? Afternoon po. What's your name? Robert Galinato. Manati pugtumit jay nga sonata? Rain po. Rain Rain. is correct. Aha. At Paki kumbasit aji radyo maya tanong nga get feedback. Okay, so that's it. At atiwin na tayo sa ulitan tinaga mo. You are? Robert Galinato. Robert. Galinato. Okay, from? Aglipay Quirino po. Aglipay Quirino. Mano tawa mo na balong? 23. 23. At ati girlfriend? Awan pala po. Agbiro ka? Ibiro kanda ka? Ayan nga rat. Congratulations kang kabalong. Kahit kumablaw ka no sino di kayo mong kablaawan. Pinapati ko yung mga taga Quirino. Aha. Nawala. Hello? Napukaw. Napukaw di Ito order nga, na napukaw. Eat ko na nga. Hello? Napukaw. Awanan. Anyway, alam na yung number ng balong. I-confirm mo damdama. So once again, congratulations kang ka. Nga nga bakit 300 peso load courtesy of our friend from Iowa, USA. And of course, dito pa yung sponsors tayo. Iti kang ronaan na po dito ilistaan. Our very own board member Fred Vialili and SP Arco Maris. Winong sangguling panalawigan of the 6th District of Isabela. Tangkilikin tayo apo iti produkto ng Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. And for more information, please get in touch with Carl Jason Alili at 0917-543-7111. And of course, iti Royal Choice iti Kabatuan Isabela. Produktong gawa sa Isabela nga para iti Pilipino kunada. Iti condiments like toyo, toyo mansi, suka, ketchup, mayonnaise, and other apong condiments. Tangkilikin natin ang sariling atin gawa ng Isabelino para sa Pilipino, Royal Choice. And of course, iti Mayor tayo, iti Yes, India the Ramon. Honorable Mayor Jesus de la Daran. Thank you so much, sir. Ayan, so padawat tayo nagiti pa premyo, kada bumasa tayo, kada kita pangablaaw, bumasa ka dita ko balong internet, Facebook Live. the Facebook Live. Kuna na ni Elaine Candoy, Happy New Year po sa inyo mga idol. Kuna watching from Lebanon, from Pinky Turaray. Pa-request, Kolasisi. Kuna na, hello, good PM idols watching from Kuwait. Pa-shoutout naman mga Dirain family sa Lalo, Cagayan. Salamat po. Kuna ni Vilma Dirain. Riyadh, Saudi Arabia. Kuna naman ni Lino Sinong. Nag-text kanya kana bok pagalit akmamat arat toyak tatasan Guillermo kanya da girlfriend ko aje man maulaw nak Mildred. Special mention Roseville Tumines and family. Thanks kana Colorado San Guillermo Tumines family. Yan. Bok mo daw kita? Bok mo? Ni Mark Jan Navarro. Ay, adi Jason na tata. Numabot ka no di jay Signal. Wow, okay. Sweet Radio, Santiago City. Mangibati kantong arod. Mark Jan Navarro ti pa-premyo tayo balong ana. Bueno po, actually si taman nga da adi na orasan. Anyway, amok nga kawadwadwadan na pailaang ipanagan tambag kang kakat kang dati girlfriend mo. Nakita ka nga sinaba na dyan airport. Orag todo. Orag todo talaga mga sinaba. Dapat pabulaklak na. Dagita man. Nag-propose din ka. Awang mo ti. Parento man ka nakatadar mo. Awang mo ti si marunong upload na ni Mark Janan.
Okay, dati request ni Manong ko, dati you're always on my mind man ating ko na Request naman ni Mark dyan ka, Mildred. Unahin to dyan maulawak, ta amangan o maulaw dati dyan nga paseten nga rod. Si kantay kapintasan, tan naglabasik day tarupam, kiday mo, anaahitan, sino katang pinaugadam. Buok mo anak kulayan, pintas nga aglaplapusanan, tidakas nahangan nilakay mo, diin ka isagsagan naan. Anmet nga tay makibibiyang, luiso ti pagragsakam, uray pa'y amin ken kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam, taiso tinangaklon kanyam, idi bardang isit ka pa ilang. Ay maulawak sa Mildred, jagmeten matarusan tigtignay mo analimed Mildred. Kunagnutay ka denden ng asawa, tiin ka ipatpateg, at talaga ron ken kandi ka pala amarmarnek. Kasi kayo mga kablaw ka, nagapo ako ni Mark Jan Navarro. Wow. Kasi ka no na San Guillermo. Aja nang tag kanya may t-shirt. Oh, nurala duwa. Nga awan inted na mo kanyak. Ay! Ay, yeah! Tinda ka na di GoPro. Ay maulawak sa Mildred, jakmeten matarusan tigtignay mo analimed Mildred. Kunaknutay ka denden ng asawa, tiin ka ipagpateg, at talagarod ken kandi ka pala amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tilad at pagpalpala ilangam, 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasanong nga tamet tay pamilyam, din pa'y pulos ama pagserbiyan, kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto bailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo, maan anuno nang isip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo, tinapateg may sat lakay mo, tay nangaklon kan kat si bubuo, papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. May isang abanag nga pagbilbilibag dita ka anakanta nga ni John Mark Navarro kita jay kina ano di magalang iti Locanon kinadayaw na sipod pa idi high school kayo in Canada tata adi jay iso na Canada nagsubli-subli ti Pilipinas ket hanga may kat jay kinadayaw na uncle at ang obing and numasabat na kaisip na ngaro ay may ilaw answer kung nanangam iti dawdawate ket uncle at ti awag na singbat nga obing so thank you very much balong ken angka ko magbalbaliw basta tay Mark Jan nga nam amumi di nga gayam ni Jan Mark ing kanat no agasawa ka nga nagkaisulat ako ma. Ayan, thank you balong. Ayan, ket tay request man naman ako nga English. You're always on my mind kana girl, you're always on my mind kuna nagayam or kita man no dati na-prepare ko ang kasta. You're always on my mind. Basag pa lang ko ni Sharon La Canaria Hakusalem. Hello po, shout out po sa GPPI Anti-Crime Hong Kong and BBM HK po. More power po sa program nyo. Watching from Hong Kong from Neneng Bugarin. Watching from Hong Kong. Watching from Saudi Riyadh, mga idol. Progress naman po Colasisi from Jerilyn Buenaventura. Happy trekkings from Susi Rosario. Watching from Italy. Naimbang malam kuya. Kanya idol. Kaya ni Rhea Delfin Respicio. Hi po mga kuya. Pa-shoutout man ti pamilyami Lauricio and from the family Jay Burgos. Ken Masigon Rojas. Ken Progress man Jay Kuskus. Thank you and God bless. Watching from Toronto, Canada.
at 1:18 a.m. dito. Yan. Wow. Punta ka natin talaga nga medyo sa Bali Tikwada. Ano pa eh? Ayun lang. Ayun lang, wanita. Okay nga, Rod, as requested by my sister. I go watching from South Korea, from Gbion. Aha. And disagot ko maten, kini tatay ko, Felix, nga agpapalengga na itata, kinadi ko nga Annabel. Kani baka ko ang adalat ti panunod ko mat. Ade ka di wala. Girl, you're always on my mind. No matter what the future holds, I know you're there for me. Time is always on my side, and whether it be right or wrong, I know it's got to be. Tried to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. Honey, you're my bride. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. You're always on my mind. My life's complete and satisfied. You're always on my mind. Ayun na. Okay, nagatong kami iti kasta nga sonata nga ti Paulo na you're always on my mind. Maybe I didn't love you. You were always on my mind. You were always on my mind. Diba? Dapat di you're always on my mind nga disco. O, diba? Nakasabasabali na tayo. So nga, dinamag ko kang kuwan. Ano niya nga klase. Iti you're always on my mind. In this crazy world. Dapat may isang Ilocano. You're always on my mind. Kuna na di dyan. Ay, kaya dokta lang Kasador dyan. Lang. Awan, kahit kung nga din ganda ito ay, may tara. Ako kantaan. May tara. Ako matay? My eyes adore you, though I never laid a hand on you. My eyes adore you, like a million miles away from you. You couldn't see how I adored you.
so close and yet so far. Mamatay? Mati ata, mati ka mati. I was from school playing make-believe you're married to me. You were 50 grade, I was 6 when you came back to me. Dahil ito. Adalan ito nga sunata. Ito kaya napasadaak lang ka po. Maya dahil tamatan. You're always on my mind. Kaya my eyes adore you. Oh, napintas ito. And another 300 peso load. Oh, diba? To make it, manood dyan. Bale, Ato na. 1,300 pesos. Hindi may padawat at tatangal dawan. Una. Muna dyan na picture kayo. Talo nga 300. Saka may isang 100. 300? One. Courtesy of our friend from Iowa. May isa, USA. dua, talo, upat. Isang nga rod, talo nga 300 ka may isang nga 100. Ay, puro English. Madi, Ilocano mo dyan may isa na kusko-kuskos. Jiti, Pitbull lab. 300 mo lang dyan. Yeah. Dyan may isa lang nga. Dyan may isa dyan, imo na nga 100 peso. Si Anugot. Si ano, ko dyan 100 peso load. Yeah, idol, kung nata dito, pa-shoutout po yung grade 10 Onyx. Thank you and God bless. Kung nata. Tinadya duma. Dahil matapo nga papugto may tatakit ha mga dito official text line ti pagsungbatan. Nadakit kita na anos matapo nga agbubuhay ti Facebook Live. So, katakitay agbubuhay ti Facebook Live, i-comment nyo lang apo ti paulo na dating nga sonata. Kasi lang kasimple. So, na nag-comment dito ini, naglabaga man tasot mo boy. Ano na Arsenio Esteban Jr. Juan, kasing labaga itipingping dito ararmon na nga balasang. La kamanan, data kamanan. Ararmon. Watching from Mascarecia. Mga idol from Janice Padayaw. Uy, Padayaw. Dayaw na. At Padayaw garod didida. Happy New Year from Fe. Ano to? Almezwin no? Jemla. Kung ano kami hindi ko, apelyido na. Okay, over Facebook Messenger ni John Mark apo ti pagtawagan niyo. Tawagan niyo lang ang isuna. No, kaya iti sumungbat iti da ito yung sonata. Kaya lang. So hanga comment gayam. Tumawag kayo di Messenger ni John Mark. Tano sino ti mo na nga makatawag. Iso ti ada chance. Kasana ngayon ako mga friend dewanan. Ay haman makatawag na lang. I-follow yun lang po ni John Mark. Dahil kaya nga sumali nga manariman nyo online. Basta tawagan ta ka dito messenger mo lang. So iti messenger account ni John Mark is JM Pastor. Oo, JM Pastor. Dating order na po iti. Datat lang ka sonata. Sabi ko mata dati tumawag kanya. May ibabain to no awan. Okay, dito yan na po. For 300 peso load, Philippine load, apo. Tawagan nyo lang ni John Mark, JM Messenger na. Dating order. Ha? Datoy, napigpig sa datoy. Napigpig sa? Okay, padasam nga isaksak. Makatong-tong tatin na saya at dagita. Pagayam ta.